Ko te poukai ahumahi he kaupapa a ko I ngā mahi iki whenua. Ko te whai kia tauawhitia te Māori ki ngā tūranga kaiarahe. Taka mai ki tēnei rā e toru te kaumā whāngā rangatira anamata kua pōtaingia. Leadership is about having confidence in yourself. Leadership is about making decisions. Leadership is about making a stand. E toru te kaumā whānā kai ārahi Māori hou, e toru te kaumā whāngā wā, e whai wāhi atu anau e nei tauira. They're flourishing, they're succeeding, their employers are, to be frank, blown away by the difference before and after. Mo Kenneth Brown ko te whiore a tōna pāpā tērā ia e kaha whai ana ki Fulton Hogan. Ko tēnei tōku pāpā I te tautuatahi, ko tēnei ahau, te kau, ko ike mātau ki tērā taumata. If our whānau can find those things that they know they can do really well and find an opportunity to learn something within a workplace, then that's going to have a flow on back to their whānau. Nā te puni ko Kirime Connexus tēnei kaupapa e whakahaere hiana. He tinoa nei nā kaimahi Māori I roto I ngā mahi hangana. Ko te whāingo tēnei kaupapa he whakawhanake I ngā Māori, māna tikana Māori. Perhaps, I'm just guessing, perhaps the unique and specific requirements that our people ideally respond to in order to grow and develop hasn't perhaps been recognised before to the extent it has. I think Māori will usually wait for somebody else to identify that trait in them. And I think it's a combination of others identifying it and the individual with their whānau having confidence to say, actually, I think I can do that. Ko whai wāhi we nei tauira ki ngā tūranga whakahaere I roto I o rātau ake mahi. O reira kua tutuki I ngā whāinga, engari, kāre anō, kia oti. Pea o te Melbourne, te karere.